Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielele le Augustine Letlalo re go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. No one person has the power to collapse a big institution such as IDEC. Mo go tsedi kwa setlhoeng mo kgasong ya rona maitseboeng ano kantoro e sa tswang go tlhomiwa ya boela tlhoko jwa setheo sa dipatlisiso tse di kgatlhanong le bonwenwe mo IDEC ya re setse e batlisisa dingongorego tse di mmalwa tsa maemo a kwa godimo. Going to procure 5.2 gigawatts of nuclear build. Eskom e tlhomamiseditse baagi gore e dira ka natla go ka netefatsa fa go dutla ga marang kana radioactive kwa seteišeneng sa Kubege ga go etegele. Today, the 16 branches across 4 local municipalities of the Dr. Roots Party region have been affected by rulings. Liki ya bašwa ya ANC kwa Northwest e bega gore tsamaiso ya go tlhophiwa ga ba lekgotla ga ya lolama. Kgaisano ya sejana sa lefatshe sa FIFA ya khutla gompieno ka motshameko wa makgaolakgang magareng ga Spain le Argentina. Mogaetso madume tsa segongwana re simolola ka gore kantoro e sa tswang go tlhomiwa ya balekgotla go tsaya baela tlhoko jwa setheo sa dipatlisiso tse di kgatlhanong le bonwenwe mo bosekising IDEC ya re setse batlisisa dingongorego di le mmalwa tse tsa maemo a kwa godimo. Moatlhodi Joseph Rolinga o itsitse seno fa a ne a bua le bobegadikgang kwa Pretoria ka tiro ya kantoro. No one person has the power to collapse a big institution such as IDEC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be, and that IDEC itself will remain strong. And it can only remain strong with the support of everybody in this country. So we shouldn't allow individuals to collapse our institutions, and we have got processes to deal with that. Khabagare le koko la MK le kwaletse tona Mamoloko Kubai le modulasetilo wa komiti ya Palamente Xola Nqola gore ba sekaseke ka potlako go thapiwa ga moatlhodi Takalani Rolinga jaaka ombudsman wa IDEC. Mo go tse dingwe ka laboraro komiti e lebeletseng kgonagalo ya go tlosa moporesidente Ramaphosa mo setilong e tla be le gaufi thata le go itse gore ke mang yo tla etelang pele bopaki. Se ke go ya ka monnasetilo wa komiti Magashule Gana yo reng komiti e tla tswelela go dira go fitlela kgotlatshekelo e rebola melawana e reng e emise go dira. Leina la yo a tlileng go etelela pele bosupi mo ditlhotlhomisong tsa palamente tsa gore a go ntse le mabaka a lekaneng a go ntsha moporesidente Ramaphosa mo maemong kgotsa nnyaa le ka itsewi mo bekeng eno. Kantoro ya merero ya molaotheo kwa palamenteng e tlile go thusa go sekaseka maina a rometsweng ke makoko. We have received nominations from the political parties, as we indicated that political parties will make nominations. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior council are available to do this task, because given that it's not a short process, so someone needs to give up their time to be able to serve their country as an evidence leader. Ghana fa e sale atile moko gore tiro ya komiti tla tswelela. What's also encouraging, at least for me as a chairperson, is the final inputs by the President's Council that indicates that the work of the committee so far is the preparatory work. So the appointment of the evidence leaders, the preparation of the witnesses, the finalization of the terms of reference, and all the work
they are not seeking to interdict that. Ghana a re dintlhakaelo tse di tlileng go sedisisa tiro ya komiti di tla konosediwa pele kgwedi eno e ya fifing. Eskom e tlhomamiseditse baagi gore e dira ka natla go netefatsa fa go dutla ga marang kana radioactive kwa station sa Kubeg ga go etegele. Netefatso eno ya setlamo e tla moraga go dutla ga marang ano makgetlo a le mararo ka nako ya fa go ne go tlhatlhobiwa uniti ya bobedi ya Kubeg. Le fa go le jalo Eskom e gateletse go dutla gono ga go kotsi gotlhelele go baagi. As part of that plan, we asserted that we're going to procure 5.2 gigawatts of a nuclear build, and with the intention of having a nuclear industrialization plan to support about 10 gigawatts of a nuclear build program. So when matters of this nature comes to the fore, that attempts to introduce some degree of uncertainty in relation to the safety and the safeguards around nuclear. We felt that it's important that we should be able to stand before the country and the public and share with you what the true facts are. Re boe gape re go amogele mogaetso mme re tsweletse ka gore liki ya bašwa ya ANC kwa sedikeng sa Dr. Ruth Segomotsi Mompati kwa Northwest e bega gore tsamaiso ya go tlhophiwa ga ba lekgotla ga ya lolama. Ba latofatsa ANC kwa kgaolong ya bona ka go ikgatholosa molaotheo wa lekoko le dintlhakaelo tsa go tlhopha. Liki e ne bua le bobega dikgang kwa Vryburg. Go runtse ntwa magareng ga liki ya bašwa ANC mo sedikeng sa Dr. Ruth Segomotsi Mompati le boeteledipele jwa lekoko jwa nakwana mo kgaolong eno malebana le tsamaiso ya go tlhophiwa ga ba lekgotla. Liki ya bašwa ANC e tlhalosa gore boeteledipele jwa nakwana mo kgaolong bo itlhaganela go konosetsa tsamaiso ya go tlhophiwa ga ba lekgotla go akaretsa le go gataka melawana ya lekoko. The challenges confronting the ANC candidate selection process are not isolated to one municipality or a single branch. Today, the 16 branches across 4 local municipalities of the Dr. Ruth Segomotsi Mompati region have been affected by rulings, directives, or interventions arising from processes before the PDRC and the PLC. Le fa go le jalo mokwaledi wa ANC mo profenseng Louis Diremelo a re go ya ka tshedimosetso eo ba ya mogetseng go tswa go lekala la ANC kwa sedikeng sa Dr. Ruth Segomotsi Mompati ga gona sepe se se phoso se ba se dirileng. Some must indicate we did receive a number of disputes which were referred to the PDRC. So we'll await the Youth League to give us a proper report, and if there are evidences for us to further investigate these issues. We intending to have a clean and a credible process in terms of selections of candidates. Therefore, we will investigate. Baliki ya bašwa ANC mo kgaolong eno ba batla gore baeteledipele ba profense le ba bosetšhaba ba tsereganye mo ntlheng eno. Gape ba tsibusa gore ga batle go nkela lekoko la ANC ke monokeng pele ga ditlhopho tse di tlang fa e le gore morero ono ga go samagane nao. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Vryburg. Masepala bogolo wa Mangaung kwa Free State o ganne dikopo tsa mabentlele a dispaza di feta disekete morago go lemoga gore bakopi ba ne ba direla baditšhaba ba ba senang ditlankana. Masepala o butse dikopo tsa go ka netefatsa gore dispaza di obamela molao ka 2024 morago gore barutwana ba le mmalwa ba sekolo sengwe kwa Bloemfontein ba lwale morago gore ba je di-snacks tse go tweng ba direkile kwa dispaza. Mabenkele otlhe a dispaza a tlhoka go ikobela molao mme masepala wa Mangaung o ikaeletse go tsenya tirisong molawana ono. Dikopo tse di fetang dikete di le 2 di ne di a kwadisiwa mme di ka nna 1,100 tsa tsone di ne di a ganelwa. Masepala o ne wa tshwara indaba ya mabenkele a dispaza mo Bloemfontein go tlhatlhoba bakopi ba ba ka nnang 109 ba ba atlegileng. Ya fronting ke hore from 2100 and odd number e ke buileng ka yona majority ya bona hore e be gone go fihla ho 956 ke baneng ba frontile unfortunately e mong o tla thola hore o kentse PTO or title deed ka lebitso la hae mara banka e sebedisitse ya
senemi tse leng siko mo South Africa ka hore ke letswalla la monana hae. Moemela ditshwanelo tsa baagi mme a buelela baagi go nna ba tsa karolo mo ikonoming a re o gakgamaditswe ke palo ya batho ba ba tshwerweng ba dira dikopo tsa dilaesense mo boemong jwa baditšhaba ba ba senang makwalo a mosepele. Bagwebi ba ba fetileng kgato ya ntlha ya kopo ba setse ba tsene mo dikgatong tse di latelang tsa go bona dilaesense. Ke applyile year before last year and then ke fumane permit ya ka early this year. Yes, for tax shop. So ntho tlamehile re etse re tlamehile re lo apply ka health. Yeah. For health inspection. Bakopi bangwe ba tlile go amogela madi a go simolola dikgwebo tsa bone. Le fa go ntse jalo, masepala o ntshitse kgalemo e masisi go ba batla tsamaisang dispaza tsa bone kwa ntle ga dilaesense. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Baagi ba motse wa mafarafara kwa ntle ga Burgersfort kwa Limpopo ba ikagetse borogo ba nakwana go kgabaganya noka ya Tubatse. Borogo bo bo dirilweng ka masenke le dikota tsa legong bo thusa baagi go fitlhela tleliniki kwa motseng kgotsa kwa moseja ga noka kwa motseng wa Taung. Masepala wa selegae wa Fetakgomo Tubatse wa re ofitseditse kgang eno kwa bathating ba ba maleba ba porofense. Borogo bo kgabaganya noka ya Tubatse mme ga bo a tlhomama. Le borogo lo agilwe magareng ga metse selegae ya Taung le mafarafara. Baagi ba lone ba dirisitse masenke le dikota go le emisa godimo ga noka. Le borogo le dirisiwa go fitlhela tleliniki kwa motseng wa Taung. Bridge e nthusitse ke be ke ya tleliniking ke tsene ke flu because ke yona tleliniki ya Taung e leng gore e hleng le badudi ba mafarafara. Ga ke tsamaya ka maoto is about 1 hour 30 minutes. Tleliniki re tshela noka area kwa Taung. Ene ka mo ga ba rena ditleliniki di golo gore re tleliniki re fihla Burgersfort ka 38 rand. Moagi mogolo a re bane ba dirisa madi a bone a ka fa tlase ga dikete tse pedi go reka didirisiwa. Gona jwa le ge dipula di se gona ba re metsi a tonya ene ba thelela difounu di dipeke di a tsamaya ba ba belege bana ntle le ba wa le mongwe ya kilo lusa ngwana mongwe ke ge re tla ka kgopolo ya gore re ba agele le progoletso. Baeteledipele ba ile ba isa dingongorego tsa bone go dikemedi tsa puso. Totally a ile rena badudi ba mo motseng ya a ba re theletše. So ke ishitse di-petition ngwadile mangwalo ba gana just on re theletše. Masepala selegae wa Fetakgomo Tubatse o samagane le go buisana le phaphusi ya tonakgolo wa porofense. Mme a rotla ya sepela yena Ditaba sepela ile o bolela le premier wa rena Dr. Popira Mathuba ga ba bolela gape le MEC wa rena mme di ketseng mashego gore ba bone gore ke eng e ba ka e dirang as those different spheres of government gore ba gone gore ba bone re thusa jwang community ya ka mo mafarafara in terms of access ya clinic. Baagi ba re ba tshwenyegile gore le borogo lo ka tsaya ke merwalela mo letlheng la dipula. Ke Katlego wa Dikgang tsa SABC kwa mafarafara. Re boe gape re go amogela mogaetso mme re di tsweletse ka gore moporesidente Ramaphosa o rotloeditse maAforika Borwa go tswelela go tlotla boswa jwa mogaka wa lefatshe yo hulereng ebile le moporesidente wa ntlha wa puso ya demokrasi ya naga Nelson Mandela ka go tsamaya mo dikgatong tsa gagwe tseo o neng a dumela mo go tsona le go kgaratlhela. Ramaphosa o ne a bua le baagi ba le dikete ba ba neng ba tsa karolo mo Mandela Walk and Run mo Johannesburg. Maitlhomo magolo a tiragalo eno e tlhomileng ka ngwaga wa 2022 ke go ka kokoanya maAforika Borwa go tswa kwa dikarolong tsotlhe tsa naga go tlotlomatsa boswa jwa ga Matiba. Mo go tse dingwe projeke e nngwe e a tlhagiso ya motlakase e simolotse kwa Northern Cape mme e solofetse go tlamela magae a ka nna 2,000 ka motlakase. Total Energy Hydro Storage Project ke go tlhagisa tlhagiso ya motlakase e kgolo go gaisa mo Afrika. Phefo e ntsi le maranga letsatsi ko DR di dira gore go nne bonolo thata go tlhoma diprojeke tse di fetlhang motlakase ka metsi le maranga letsatsi. Ya go sa le gale ke ya hydro storage. The objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning
constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. Hydra storage project ya agilwe ke badiri ba ka nna 1,600 mme seo se supa e le e kgolo go gaisa mo Afrika. Go le jalo baagi le dikgwebo ba re dibilione tse di beeleditsweng fa ga di ntshe maungo jaaka ba ne ba solofetse. They think that general works for local people is the community benefit. Behind me, I'm having SMMEs, small businesses, who today can tell you that there were no benefits for them. Even the laborers that they say that benefited, they can't even tell us what is the skills transfer they did. We need more collaboration, understanding, having that strong relationship to ensure that the community are beneficiary of the projects that are hosted by Mthanji. Go tla thapiwa badiri ba ka nna 60 kwa planteng mo dingwageng di le 20 tse di tlang fa e tla buisimolola go dira sentle. Mo go tsedingwe makgaolakgang a sejana sa lefatshe sa FIFA magareng ga Argentina le Spain a letetswe ka tlhoafalo go ralola lefatshe go akaretsa le mono go naga Afrika Borwa. Tla ga jaana re kgabaganyetse kwa go tiisetso Mokwena kwa Free State ko barati le balatedi ba metshameko ba latileng go ka bogela motshameko o. Tiisetso madume barati ba metshameko ka ko ba re ga jaana go diragalang ka ko tota. Katlego e re go dumedise hle ke boela hape ke dumedise Muhi wa tshebeletso ena ya SABC Dikgang. Katlego re Bloemfontein mo re leng teng ke sebaka se leng hore ke sa boithapollo sa phomolo mme tsatsi la ka jeno ke mo teng o tshwereng jwalo he watch party re ka e bitsa jwalo ka sekgowa mme ke papadi ya makgaolakgang pakeng tsa Spain ha mmoho le Argentina ke na tse pedi tse leng hore di matla mme ke na le haufinyana le nakwana Sibuhudi se tsebahalang ka hare ho province ya Free State Bloemfontein ke Shakes Khumalo ke mmitsitse hore a ka tlo bua le nna ka papadi ya ka jeno ke bua ka Spain ha mmoho le Argentina. Shakes a go senyane fela o bona papadi jwang phirimane ya ka jeno re setse fela ke gola ka metsotso ka bang e supile e mehlano pele thakgoa o bona jwang Spain Argentina? Ke supporter Spain all the way. I supported from the beginning until the World Cup. After Bafana you loser. Kishinlega kanto obo ya malemani support Spain one is. Obane Spain. I don't know, I love their spirit. I love how they work together, the team spirit, you know, Gibanaba combinations of and they're very confident as well. So I really enjoy watching them. Obana dintlha di tla tsama jwang Lionel Messi lokela go hlabantlha tse pedi tse tharo re bonyane be top goal scorer. Hi mo betcha number ke tsena. Nna ke re 3-2 for Spain. 3-2. Yes sir. Ke betcha ka yo. Ke manhla ba dintlha. Yo, what's about the way the games has been? It's been so unpredictable. Shabaya malo ba pala hantle, wa assist ba bang ba kgona kora. So it's difficult to bet on one player to say etla wena korang. The same way Neymar bona a penalty, leaving Lionel Messi. So I think it's tricky to say you can actually pinpoint one player what can aga korang. But now the way they play, it's possible it could go to anyone. So I got to tlamaka eo he. Shakes harle bua haholo Muhi wa Dikgang ke Shakes Khumalo mme jalo ka ho bona he re emetse ho bona papadi na makgaolakgang e thakgoa phirimane ya ka jeno metsotso fela e mmalwa mme re batla ho bona hore na pakeng tsa naga ya Spain ha mmoho le Argentina e be le hore mpudi wa lefatshe tla ba mang Katlego le bila holo le kamoso. Re a leboga thata nkgonne yo ke ene tiisetso Mokwena re thabisetsa fela jaaka o bona motshameko wa makgaolakgang pele ga o sibologa mothoetso dindilekalo tsa rona tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le high ga jaana ke go tlogela ka ponelopele wa maebo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang phiri o re le ga bosega gagwe.